Biyag ti tao. Naimbag nga oras tayo amin, manipod ka ni Sir Daniel Hufala, kablahawan na ti pamilya Bare kan pamilya Aban. Kastamagtan ka ni bakit na nga adik iti drama ni Ma'am Mary Ann Bare. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Katitain tayo nga roden ganti episode 268. Dido'y drama tayo. Biyag ti tao. Anya ka din day tagar-arami dem na. Apay, kabailan ti konsensya. Asi ka ti pakaigapuan ti panakarakrak ti may sa pamilya. Tatang, sakbay nga inaklon ko ni Jake. Sigo din nga agap-apa da iti asawa na. Nabayagan akayat na asinaan ti asawa na. Kasaan dang agkatunusan. Ay basta sinamon day dya lalakay. Diyak kayat day dya parakan ka anak kaw. Tatang, di yu kumamit pakibiyangan ti love life ko. Tabiyag ko daytoy. Siyak ti agdesisyon iti daytoy. Tas siyak ti masatnan. Jake, alaag ti anak ta iti poder ko. Siyak ti addakarbangan na amangalakan ko na. Tas siyak ti inana. Sige, sana problema kanyak deta. Ngem saan asi ka ti agdesisyon? Ni Mitch nga anak ta ti agpili, no asino ti pilyan na kadata. Sigurado asikat ti pilyan na. Ta sikat ti kanayon akad kadwana dito balan. Ta syempre, ijay abroad ti ayan ti trabaho. Basta noan niya ti pangadang ti anak na. Iso ti masurat. Mitch, agbili ka. Sikat ti mangadang iti na ito, ha? Asino ti pilya mo kada kami iti inam? Dua kayo apilya, daddy, mami. May salang ti pilyam. Di mo kumamot buggawan ti anak ta, Jake. Ala, Mitch, agsaw ka. Asino ti pilyam kada kami iti inam? Sorry, mami. Ni daddy ti pilyak. Oh, nangag mo? Siyak ti pinili ti anak ta. Iso nga iti poder ko ti pagnaadan ti anak ta. Talaga ka di adisidido kayo ngagsinakin ni Helen, Jake? Well, mama, ngamin, saan kami nanaragsak iti tunggal maysa? Kanayon lang ti panagapami. Saan kami nagkinkinawatan? Kanayon nak nga apaan ti manugang nyo? Saan na kamat siguro abasta apaan no awan ti rason, iho? Ah, Adda babaim, Jake. Amuklatan at ti babaim ti makagapo. No apay akayat mon asinaan ni Helen. pangasi man tadiyo iraman ni Donna iti saritaan, mama. Saanak nga agsapol iti sabali a babae, no awan ti problema mi ni Helen. Jay apukok ti pakaasyak. Agsangsangit a nagipulong iti kalman. Di na kayak nga agsina kayo iti inana. May ruwam tumot lang, mama. Anya ka diti pagsaritaan ta, manang Helen. Donna, panangisakit daytoy nga ibagakkan ka. Di mo kumaikan iti sabali aka ipapanan daytoy nga ibagakkan ka. Anya dayta, manang. Nabayagan nga agam amuta. Wenno aggayem kunak manlangan. Iso akayat ka nga isakit. Agpanunot ka a naimbag. Sakbay a makidan na ka ni Jake. Ngamin, saan ko abasta sinaan ni Jake no awan tinadagsen a makagapo? Adda madi nga ugali ni Jake. Pangaasim manang Helen. Nalpasan ti amin kada kayo kini Jake. Iso adi mo kumapadaksan. Ngamin, oray anya pa'y ti ibagbagang. Ay ayatatlat ta ni Jake. Sige, makaamo ka nga rod. Panangisakit lang ti aramidak, Donna. Ngam pasensyakan no nasair tirik na. Katagpakpakaasyakan ka. Di mo kumabaybayan ti anak ko. Ikarik manang, ibilang ko kaspudno nga anak ni Mitch. Ipatag ko, kat siyak ti tumakdar amay kadwa nga inana. Mitch anak,
Iso ni Mami Madonna. Agmano ka ni Mami, manak. Agmano nana? Kaasyan na ka ti Diyos, Mitch. Mami, kung namon ka ni Donna, Mitch, wen? Taison ti Mami mita. Mami? Kasta. Iso nga minan ti kasukat ni Mami. Iso nga ibilang mun apod no nga ina ni Donna, anak ko. When, Daddy? Mitch, kaya't mo tiyaggatas? Itimplaan ka? Ha? Agsangsangit ka, Mitch? Kailiw ko ni Mami. Kaya't ko na makita. Mapanang kitiayan ni Mami. Saan ang mabalin, Mitch? Agungot ni Dadim. Di mat binilin na ka, adi karumrumor dito'y balay. Kaya't ko makita ni Mami. Adda akmat amamim. May salang ti Mami. Auntie. Nila ang Mami Helen. Okay lang kanya. No di na kaya't nga awagan iti mami. Ngem no agdengdengeg ni Dadim. Awagan nak iti mami. Tapno di na kaungtan. Wan? Diyak kaya't nga ungtan na ka ni Dadim, Mitch. Awagam ni Mami, Auntie. Kaya't ko makasarita. Di nakmat ngamin pagiggaman iti cellphone ni Daddy. Diyak matamo ti numero ti cellphone na, Mitch. Memorize ko ti cellphone number ni Mami. Ha? Please, Auntie Donna. Awagam ni Mami dita cellphone mo. Sige, mabiit lang nga rod. Idayal ko. Ngam si kati makisarita. What? When, Auntie? Ha? Ni Donna ti umawawag? Hello? Mami, kumusta kayon? Kailiw kayon? Ha? Ay na, anak ko. Agyaman at taimawag ka. Apay, ajak makontak ti cellphone mo, anak ko. Inala ni Daddy ti cellphone ko, Mami. Cellphone ni Auntie Donna daytoy. Ha? Mami, da kayo ti kayat ko akadwami ka ni Daddy. Da kayo lang ti Mami. Ha? Apay, ung-ungtan nakakadin ni Donna? Saan? Ngam ibagbaga ni Daddy nga awagak ka no iti Mami ni Auntie Donna. Ngam jak kayat. Da kayo lang ti Mami. Mami, agsublikan ka da kami ka ni Daddy. Ladingitag anak ko. Ngam jakon kayat ti makidan na iti amam. Apay ngay, Mami. Basta, jak kayatan. Nabanugakwan, anak ko. Da kayo matgayam ti saanin ang mangayat ka ni Daddy? Saan na kaming akay kayat ka ni Daddy? Nagsaur kayo, Mami? Anak ko, di naklangamin maawatan. Mami, agdan na kayo manan ka ni Daddy. Pangaasi o kuma. Ladingitak anak ko. Ngamjak mapatganti kayat mo. Pinagpili da kamat ngamin. Ngam ni Dadim ti pinilim. Wan tako na namat ngamin pumanaw kayo kanumanan. Agabrod kayo kanumanan, Mami. Kan ko na ni Daddy. Saan na kami akay kayat? No kayat mo, umay kan diti ayan ko. Datatagdan na, anak ko. Saan Talo tayo kada Daddy, Mami. Saan nga ron mabalhin, anak ko? Ngamin, saan akon anaragsak itidan na ni Dadim? Daddy, adda ka di madingay naramid yung ka ni Mami. Apay akas lakagura na kayo. Apay akas tati damdamagan, Mitch. Nakasaritak ngamin ni Mami iti cellphone. Anya? Kasano nakasaritan?
Sorry, Daddy. Binulot ko ti cellphone ni Auntie. Ay, Mami Donna Gayam. Aniya. Sorry, Daddy. Kailiw kong aminan ni Mami. Di mat imbagakan kan alipata munday dya babae. Tasaan tamatlaan na patagkan ko na. Daddy? Pinanawan na tanti inam. Saan na tanapatpat ganday dya, Mitch. Ni Mami Madonna tipudno amang ipatpatag ka data. Apay pinabuludang iti cellphone diyan ako, Donna. Ha? Nagpilit nga min, Jake. Intom na minsan, uray ka sa no ti panangipilit na di mo pagiggaman iti cellphone. Nawatam. Uwan, Jake. Sana gaputa yung bagana, katong pala mo na dagos. Sorry, Jake. Saanin ang maulit? Rumbang lang. Tano ulitan pa tinarabit mo. Alak mo ti cellphone mo. Eh, anak kau. Jak kaya terarabidam. Jay pada manawaya ti pilyam. Sana jay pamilyado a tao. Tatang, nawayan ni Jake. Tanagsinadan iti asawa na. Wain ngam nagkasarda. Jay baro ati pilyam. Nagado ti agar-aram kan kababaraw. Awan na talgad at trabaho da, tatang. Saan dak amabiyag dagi jay? Adamet talon na suksukayan da. Naggagat dan tupay nga garden. Tatang, amo yung alikliklikak ti trabaho iti daga. Kayat kun apanawan day ta ang trabaho. Anya? Jak kayat ti makiasawa iti mannalon. Ni Jake ti kayat ko, taadda aklaang iti unag ti balay. Tamangup opisina ket nga rod. Masiguradong nga ta nga awan to ti rumso aparikot iti nagbaitan niyaw. Ipasiguradok nga awan, tatang. Ngamin, nakasingsingpet ni Jake kanya. Antay ti seldok doon ha. Idulin mo. Wan, Jake. Ingkan to makichindahin ton bigat. Ilistak dagiti gatangan, okay? Sige, Jake. Kaya nagbayad kan tumutin iti bills dito balay. Ikuyog mo to ni Mitch, tapno adda kadwam. Masadutak arumwar, Auntie. Da kayo latan ti mapan makichenda. Nga bilin ni dadim nga ikuyog ka, Mitch. Masadutak, Auntie. Nasakit ti sakak. Sige nga, Rod. Siyaklatan ti rumwar. Nagkapkapuan doon ha. Ah? Di mat binaunak ang makityanda, Jake. Napanak na kityanda. Apay ngagtungpa ka. Di mo't imbagak nga ikuyog mo ti anak ko. Ngam apay adi mo yung kuyog arimwar. Di namot kayat. Di mo yung kuyog, tapno maramid mo ti kayat mo. Malaman, ngam itakala sumangpat. Naladawak arimor dito'y balay, Jake. Di ka nagrason pa'y. San asyak tul ulawam ha? Tadinak to pulos maulaw balang kantis. Anya ka din day tangay bagbagam. Pagatapan nak iti madi. Ayan ti sobra a kwarta. Yeg mo ti sobra a kwarta, kunak. Mabit lang. Agawid akman ije balay, Jake. Kailiw ko ni tatang ko. Awan ti agawid. Dito'y ka lang balay. Apay adinak palubusan. Katatang ko di sarong kara. Awan pa nagtalag ko kun ka. At dalaki di kasi narak mo lalaki. Anya? Nagrugit ti panagpampanunot mo, Jake. Awan madingar aramida. Basta di ka rumrumwar. Mama, saan akayat nga ipakita ni Jake ti anak mi kanyak? Iso ada kayo ti pangtedak iti daytoy a kwarta. Pakitad yulaan ka ni Mitch, Mama. Kayat ko makita ti anak ko. Sakbay ng agsubliak iti abroad. Ngam talaga asaan akayat ni Jake. Unay matanday siya tao. Apay nga ipaidam na. Katsikatiin na siya apo ko. Wen nga rod. Ngam awan maaramidak. Ken da kayon to ti pangipaw itak iti suporta ti anak ko. Ta sigurado asaan nga awaten ni Jake ti anyaman nga ited ko para iti anak mi. Mitch, agnaid ka pa ilay di balay dalola mo, wen? Ha? Apay, Daddy? Basta agnaid ka pa ijay. Ala, isagana mo nagiti kawas mo. Ta umakar ka pa ilay ijay, wen?
Ayan ti sobrang intad ko kung kapakichintam. 500 pesos day, Jay. Kuha. Inggatang ko iti sleeper ko. Tanadadaal di daan nga sleeper ko. Kan gimatang... Agtumpa ka manan, Jake. Isu ka din ang panaw mo ti anak mo dito'y balay. Tapno din na makita ter aramidam kanya. Rupat kwarta ka, babae. Kunak ngamin ngagtrabaho ngam di nakpalubusan ngagtrabaho. Tapagimunam amin alalaki iti aglawlaw ko. Agtagibalay ka lang. Padasang tagtrabaho, tadakas ka kanyak. Umutangak man iti kwartayo, tatang. Kunak man no, adote kwarta di ka dintinam. Kunam ananam ay tibiyag mo iti sidong na. Di nakpagigaman iti kwarta, tatang. Anya? No ikanak, di pakityandak laang. Kan masapol ang mailista amin agatangak. Kastamot ang depression. Ay. Maumuma akong tatang. Ay, sinam nga minay. Nabayagan nga ibagbagak asinam nga nagtangkan ti ulaw. Kaya't ko na sinaan. Ngam, masikugak matan, tatang. Anya? No sinaak ni Jake. Ang mga no di na suportaran ti anak na kanya. Awan pang biyag ko iti anak ko. Isong ano sakpay laang ti makidan na kan ko na, tatang. Jackpot yan asyak tinagtaudan ti sikog mo. Anya, unay matan ti kas na pa nagsasaong, Jake. Pag-atapan nakpay iti madi. Kanayo nakngawan diti balay. Isu adi ka mabantayan. Anyang iti amok. Amangan no gun dawayam ti rumrumwar bayat ti kadak iti trabaho. Awan mading aramid ko. Basta dakkel ti atap ko dona. Sabali ti aking putot iti tayta. Sana siya? Nukas tamat laan. Agsinatan. Pumanaw akon dito'y. Makamu ka. Saan ka alapdan iti kayat mong araminan? Pumanaw ka. Nukas ta ti kayat mo. Isumit lagayam nga ayos lang kan kuha na pumanaw. Kayam, adaman ng sabali a babae na. Yala, uston. Di mon sangitan tikas jay at taaw. Saan asasangitan tikas jay klase ti taaw? Nailaw anak tatang. Agbababawi ak anak relasyon kini Jake. Ay, kano namin adumot abi nagbagang kay day. Nga mawam di nangagmaw anak kao. Isaw nga awang pabasulam iti nagbanagam. Wan tatang, basol ko. Talaga saan nga imay ni Jake dito ospital? Imbagak pa'y anak kapagpas ngaya kon. Talaga siguro adi na bigbigan nga anak to'y impas ngay ko. Ha? Ni manang Helen to'y umawag. Apay nga ta. Hello? Hello, Donna. Nadamag mo ka din ti may paman ka ni Jake. Ha? Ngaan niya manang. Natayan. Nadisgrasya ka no tilugan na. Natay da iti kabit na. Anya? Nadamag ko ti panang talikod na kada kayong agi na, Donna. Wan manang. Pinagtalikodan na ti anak ko. Agbabawi ak anak idan na kan ko na. Ita, napanagnagamon ti imbagakken ka idi. Wan manang. Kat pakawanan na kumano sa anak adimagkan ka. Itala ama amiris ko ti bidot ko. Kaya't ka lang nga isakit, Donna. Taamok ti ugali ti sigod nga asawak. Hanggang adnyan, tanatay adi man la nagbalbaliw, apulos. Manang Helen. Ket, kumusta kayon iti anak mo? Kastoy kayat ko tiyag trabaho. Tapno adda pang biyag ko iti anak ko. Ngam, kaan anak ko pa'y manang. Ala, agpapigsa ka. Ket apaman na makatanggad ka, tulungan ka. Taumay ka dito'y abroad. Tulungan ka. Agyaman ak manang Helen. Kayat ko,
tapno makaurnungak iti pagadal ti anak ko. Kat itapay laang, agyaman ako ni iti kinaimbag mo agayam, Manang Helen. Nagsayaat ka agayam. No amom amadidimon aramidan. Sakbay nga giwayat iti adang panunutom pa iti maminribo adaras, nurumbang wano saan ti aramidam, tanarigat ti maylawaan. Alagagayam, di tamanan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insora to pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kat ingat kan God bless.